Татар информ 1990 елдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучы иптәшләр. Кадерле тамашачылар, бүген без Галиәскәр Камал театрында үзебезнең репортажыбызны алып барабыз. Берничә минуттан сәхнә ачылачак. Старая пьеса о главном. Именно так можно было бы характеризовать сегодняшний вечер в Камаловском театре. Уроки истинного актерского мастерства от мастодонта жанра динозавра татарской сцены Айдара Хафизова сегодня смогут лицезреть все поклонники седовласого таланта. 75. Народный артист Ягодка опять. Гафу итегез, без әле тамамламадык. Коллеги, пожалуйста, давайте не будем как в прошлый раз, не мешайте работать. Без дә сезгә менә нәкъ шул турыда мөрәҗәгать итмәкче идек. Вы по-русски понимаете? Не мешайте работать. Безне монда Камал театры пресс-службасы аккредитация белән чакырды. У нас приглашение от дочери юбиляра. Татар гасыры телевидениесе һәм мин аның алып баручысы Клара Измайлова сезне кайнар сәламлыйбыз. Данлыклы Камал театры сәхнәсендә күрсәтүле артистларыбызның иҗат кичәләрен үткәрү күркәм традициягә әйләнеп бара. Бүген дә Әссәламу алейкум, Советлар Берлегендә яшәп ятучы газиз милләттәшләребез, туташлар, ханымнар, әфәнделәр. Америка татар җәмгыятенең сәламен кабул итеп алыгыз. Җәмәгать туктагыз. Сафия Туктагыз. Бу нинди балаган? Туктагыз. Камал театрына кем хуҗа, конце концов. Нишлисез сез? Без җиһанның төрле ягына чәчелеп, бүгенгесе көндә бер сөйләшүгә зар-интизар булып гомер кичерүчеләр, сезне кайнар сәламлыйбыз. Сәламләсәгез, урынын белеп кенә сәламләгез. Кунак булганнар тыйнак табыла белсә әйбәт булыр иде. Җәмәгать, әгәр дә инде сез үзегез хәзергесе минутта бүгенге вакыйганың төп сәбәпчесе белән якыннан күрешеп, танышып сөйләшәсегез килсә, сәхнә артына узыгыз. Йөрмәгез монда скандал эзләп. Үтенәм сездән. Театрда юбилейлар булып тора. Нәрсә файда шул кадәр кешеләрдән шулай аерылып торамы? Иң мөһиме аерылып торамы? Аның кандай сыйфатлары бармы? Хөрмәтле ревизор иптәш, әгәр алай булмаса, бүгенге кичә шундый зур вакыйга төсен алмас иде. Күрегез, сокланыгыз, тәбрикләгез. Сәхнәдә Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Айдар Хафизов.
Muhterem konaklар, kadirli yurttaşlarım, tuğanlarım, yakın dostlarım. Gümür beyramını bizep, meni teatrımızını hürmet edip gelüğümüz için şuraşuğumuzun birinci minutlarında o'zingizga ulug' rahmatimni bildiraman. Alkışlarınız için rahmet, hürmetli tamaşaçılar. Hayırlı kech yubilyar. Hazır türümüzge rahim ediniz. Hürmetli Clara Hanım, Ak Kolfağım Düşürdüm Kuldan spektaklinde Aydar Efendi biri de otura. Rahim etiniz. Bulsami bugün bir dakika ufak tugul. Bilemiz bugün onun Kurkem Jubiley kişisi. Rahim etiniz Aydar Efendi. Safiye Hanım, tuttunuz hele. Niçin o sizin yakka oturalsın? Siz bit San Francisco'da. Clara Hanım, Tatar mekalin unutmağız. Muhammed Tav'a kilmese, Tav uzu Muhammed yanına gidip jiter. Ayı şef tanıyım. Anladım. Tav degende kimlerini gözde tutarga kirek ekenligini anladım. Hazır bir minut. Aydar abi şunda gına bir koyada gitme. Safiye Hanım gafu itiniz. Protokol. Hazır jubilerini tebrik ettiği için Medeniyet Ministri Orunbasarı Damir Danil Muratfullinni hem Tataristan Respublikası Prezidentinin Medeniyet Üstürüge Yerdam Fondu Direktörü Nuriyen Minahmet kızı Hashimova'nı çağırıyoruz. Hürmetli Aydar Sadrioğlu, sizni Medeniyet Ministri isminden ulug' bayramınız bilan tebrik ederiz. Hem zo'r vazifani yüklemeni aytib, siz teatr san'ati usturiga zo'r ulush kirituvi uchun Tatariston Respublikasi Prezidenti Rustam Nurgaliyev Minixanovning rahmat so'zi bilan bo'laklanasiz. Ulug'una tugul, hürmetli Aydar Sadrioğlu, sizni 75 yoshlik yubileyingiz bilan chin ko'ngildan tabrik etaman. Ham izgi tilaklarimni yo'llayman. Siz bizning barimiz ishinde, xalqimizga, respublikamizga, san'atimizga, tatar teatrina to'g'riliqning layiqli o'rnagi bo'lib turasiz. Sizning millatimiz, madaniyatin ham san'atin saqlovga ham usturga kiritgan ulug' xizmatingiz uchun zo'r rahmatimizni bildiramiz. Sizga salomatlik, tuzumlik, ruhiy kuchliga, iminlik ham barakatli turmush tilayman. Tatariston Respublikasining birinchi prezidenti Mintemir Shaymiyev. Hayırlı kech, hürmetli tamaşaçılar, hayırlı kech, hürmetli yubilerimiz Aydar Sadriyevich. Şundan da şunday sizning yubileyingizga yaratıp şatlanıp keldik. Siz indi şunday tıynak da, şunday akıllı da, şunday motor roller başkarışı, turmushni yarata turgan, yerni yarata turgan, kishilarni yarata turgan, ham bek ko'p zo'r xizmatlar bilan ko'p talant egasi bo'lgan shaxs. Sizga suqlanmisha, sizning ijodingizga suqlanmisha mumkin tugul. Bizning Madaniyat fondi ismidan, aning idora raisi Safarov Asqat Ahmedov ismidan, o'zimning ismimdan sizga eng motor, eng ezgi tilaklarimni yo'llaysi kela bugun. Sizga Alloh taolo salomatlik bersin. Şulay uzun yıllar, şu motor sahnelerde o'zingizning yaratgan tomoshachilaringizni suyundirib yasharga nasib bo'lsin. Siz endi naslligingiz bilan teatrga baylagan kishilar o'zingizning yozmishingizni bugun Farida xonim bilan shu teatrga bek motor etib, gadil etib, uzun yıllar xizmat etasiz. Alloh taolodan shulay motor ettirib, xizmat etib, şatlanıp, quvonib yasharga nasib bo'lsin. Siz aytganimcha kishilarni yaratasız, yerni yaratasız. Әлі siz Pitresh rayonida shunday motor ettirib, bol qurtlari bilan o'chitasiz ekan, onlar bilan mashg'ul. Bu endi kishining ko'nglining motorlig'ini, yerni yaratuvini, tug'an yog'ni yaratuvini tag'in bir qat isbotlaydi.
Сәламәт булыгыз. Сезгә озын гомер, һәрбер көнне иртә белә торганда Аллаһ Тәгаләгә шөкр итәргә насыйп булсын. Бәйрәмегез белән сезне һәм бездән әзгенә Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Әлі мұндай ауыр фатлар алырға туры келгені болмаған еді жамаған. Егерек ауыр фатлар. Клара ханым, хөрмәтле тамашачыларыбыз, біз исә Айдар әфәнде кебек улпат шәхесебезне тагы да югарырак дәрәҗәдә тәбрикләргә булдык. Игътибар экранга. Айдар әфәнде Хафиз. Мин сезне чын күңелдән күзем һәм барлык прогрессив Америка халкы исеменнән иҗат бәйрәмегез белән тәбрик итәм. Сезне мин Әлдермештән Әлмәндәр спектаклендәге Газраил образыгыз аша беләм. Шәхес буларак формалашуым, президент дәрәҗәсенә күтәрелүендә Газраилегезнең роле бәяләп бетергесез. Сез уникаль шәхес. 20-нче гасыр ахырында саллы талантыгыз белән СССРны таркаткан булсагыз, 21-нче гасыр башында инде көчле Россияны төзисез. Кадерле милләттәшем, милләттәш дигәнгә аптырамагыз. Минем бабайларда бит Нижгар ягыннан качып килгән татарлар. Вахапов фестивале җитәкчесе Рифат Фаттахов минем туганым ичинде. Просто ул әле яшь, шибәр. Бер 20 елдан күрерсез. Кыскасы котлыйм, горурланам һәм бераз көнләшәм дә. Безнең Бродвейга сезнең кебек артистлар җитми. Сезгә уңышлар телим һәм туган якларым Нижгарга юл алам. Рәхмәт, Сафия ханым. Рәхмәт, Сан-Франциско. Булдырасыз. Хәзер юбилейны котлау өчен сүзне Татарстанның халык шагыйре Ринат Хариска бирәбез. Ринат әфәнде, хәерле кич. Сезнең сүзләр белән әйткәндә, җырлап башланган сүзләрдә кай чагында җылата. Җыр һәм җылауның тамыры бер үк ахры чынлап та. Җылыйсы килгәндә җырлыйм, нинди буладыр күзләр. Күзләрдә мөлдерәп тора, язып та аңлатып булмаслык җылы сүзләр. Рәхмәт итегез, Ринат әфәнде. Trump'tan сөйләү. Белмим, чынлап та бер әйбер генә җиңеләйтә минем эшне. Ул Нижгар мишәре булса, мин буа мишәре. Айдар әфәндене котлар алдыннан мин менә шушы театрны котлыйсым килә. Чөнки әле күптән түгел бу театр, аның баш режиссеры гаҗәеп дәрәҗәдә олуг бүләккә лаек булды. Дәүләт бүләгенә ул Станиславский премиясе лауреаты булды. Бу премияны тикмәгә генә бирмиләр һәм күпләп тә бирмиләр. Минем хәтеремдә 1989 еллар микән, 90 елларда, 80 елларда иң беренче булып Марсель Сәлимҗанов, Шәүкәт Биктимиров, Туфан Миннуллин алды. Оннан соң 90 елларда минем белүемчә Алсу Гайнуллина бу премияга лаек булды. Һәм менә быел Фәрит Бикчәнтәевкә бу бүләк бирделәр һәм бик лаеклы рәвештә бирделәр. Әмма ләкин режиссерның ялгызы гына режиссерлык сәнгате өчен бүләк ала алганы юк. Ул һәр вакыт артистлар белән берлектә, коллектив белән берлектә эшләп, халыкка матур, тирән мәгънәле спектакльләр биргән өчен генә лаек була ала. Күренекле, зур спектакльләр биргән өчен. Менә
Ferit Bikçentayev'nin bu güleginde elbette Aydar Hafizov'un da ülüşü var. Çünkü ul Ferit Bikçentayev koygan spektakllerde onun oynagаны var. Demek biz bugün bu güleg bilen Trump'a koşulup Aydar Hafizov'un da kutluya alabız. Aydar Hafizov'ni men bik ko'p rollarda bilaman. Ammo lekin menga eng yaqini ul mening şaqtay yubileylarimni, şaqtay shi'riy bayramlarimni rejissyorlik qildi. Ularga ssenariylar yozib, o'zi olib borib, mening ko'nglimni ko'rgani bo'ldi ko'p taqdirlar. Olayna da tugul bizning bu yaqtaşlık cemiyetinin yıl sayın zor konsertleri bulup tura. Mine 2 dekabrda onun indi fələninci konserti bulacak. Bütün bu yaqtaşlığımız yığılacak biz piramidada. Mine şunday bayramlarda da Aydar Hafizov'un yürek kişi hem akıl kişi birge koşulup bizning konsertlarimizni motor etdi. Ul menga tagı da yaqini, ul mening Çexov Bazarı degan poemani radiodan shab etib, spektakl etib, siylab ko'rsatdi, xalqqa yetkirdi. Bu ali qiyu odam edi, ham shu qiyu odamni u bik motor etib xalqqa tasvirlab berdi. Eng esda qolganlari u Sibg'at Hakimga, Xolid Aqtoshga, Musa Jalilga, Amirxon Inikiga, Sara Sodiqovga, tag'in kimlarga o'zi ssenariylar, bik ko'p yozuvchilarga o'zi ssenariylar yozib, shu sahnaga olib chiqib, ularning ijodlarini xalqqa topshirdi. Ammo eng esda qolgani u albatta men uchun 16-yuz shoiri Muhammad Yor. U Muhammad Yor bo'lib o'ynadi. Ул аны сахнаga olib chiqdi. Unutula boshlagan xrestomatiyalarda g'ana yashagan ulug' buyuk shoirni ul bizga topshirdi. Ham yangidan biz Muhammad Yor turida motor etib сөйләшә boshladik, uning she'rlarini ig'tibor etdik. Men Aydar seni shu sen сөйләгән monologning bir üzügü bilan qutlamoqchi bo'laman. Muhammad Yor bulay degan: Neşeler söylemeyin sözgülünü kistiler. Söylegenini görebilmey ten tişip kan içtiler. Söylegil sen bir neşe şeker saçıp bu tabiat milkinin ağzın başıptı. Tabiat milki degan şu sözünü men tabiat bergen talant deb anlayım. Mine tabiat, sen tabiat milki, şu tabiat milki bo'lib o'zing ağız açıp şekerli, ballı, aşılı, tuzlu, kerakli, g'ibratli sözlerini tağın şu sahneden hem radyo, televideniye ekranlarından bik uzak etip, motor etip, sizlerge yazsın özüne, sana icadi uzun ömür dileyim. Kutlayayım. Rahmat bik zor Rinat Efendi. Hazır yubilerga ham barlık jır suyuşilerge birinci muzikal бүлегimiz. Татарстанның халық Россияның от казанган артисты Резида Галимова. Ciao,
dünya jurnalistleri olan şavk bulup onu izleyen. Şimdi biz bunu biz bilemiz. Siz işitmediniz mi diye? İşte tek yübeleydi işte. Юбилей гына түгел. Sen? Tanışmıyoruz. Muhaşirler bunu Türk Tatarları. Bu kadirli konağımız Kazan Tatarı. Bileriz. Aydar abi. Şöyle, şimdi ayda. Oo, ister misiniz Aydar Efendi Hafiz? Ayda, Hafiz. Ay Allah saklasın. Haydar Efendi, kutluyoruz sizi. Yigitler kızlar, siz yolcusasınız. Evet, çok silesinler. Daha bir sıfatlar var. Dersler var. Yine tebrik eder. Birinçiden sizde doğan gününüz güzel bakıyoruz. ikinçiden hele var dünya Angelina Jolie bilen Brad Pitt mehabetine sıklanaydı. Şimdi olar yıldızı sındı. Hazır var dünya Feride Apa bilen sizning mehabetke sıklana. Tatlı olsun ulan gelin Haydar abi. 75'te de elisin Haydar abi. Şiberlerinin şiberi şu Feride Apa. Bir ömürün şiber kadınızın Haydar. Şiberlerinin şiberi şu Feride Apa. Bir ömürün şiber kadınızın Haydar. Derdik her şan bugün birey aşıktırsın. Dileklerin gül durmuşa aşıktırsın. Ortak ışıkanda her şan Feride Apa. Barışmışa aşıktırsın. Ortak ışıkanda her şan Feride Apa. Barışmışa aşıktırsın. Hoşum dursa. Sizin türlü ellerini bilmemiz ama Aydar Efendi'ne artist olarak kına gibi, rejisör olarak da pek eybet bilemiz. Ekranga biz salıp, mında ol başkarılan işlerinin kay birevleri bile.
Айдар ага белән Фәридә риваяте. Раймалы ага белән Бигимай риваяте. Раймалы ага үз вакытында бик атаклы җырчы була. Ул акында булган, шагыйрь дә булган, үз шигырьләренә көйләр дә чыгарган. Әгәр дә ул думбра кылларына кагылса, көй артыннан яңа җыр агыла. Шулай итеп аның гомере җырдан җырга, туйдан туйга, бәйрәмнән бәйрәмгә күчеп тәгәрәп йөргән. Көннәрдән бер көнне әкрен генә сиздерми генә картлык килеп җиткән. Әгәр дә шул картлык көнендә аны тетрәндергеч бер вакыйга булмаса, Раймалага тормышын шулай тыныч кына тәмамлар иде. Ләкин көннәрдән бер көнне Раймалага түзми. Җирән аргамаган иярли дә күңелен басар өчен бер зур бәйрәмгә чыгып китә. Кирәге чыкса дип үзе белән думбрасын да ала. Бик тәвәккәлле кешеләр аны ялынып туйларына чакыра торган булалар. Җырламаса, кунак булып кына булса да килүен үтенәләр. Килгәч аны зур хөрмәт белән каршы алалар, иң затлы тирмәгә алып керәләр һәм кинәт бусагада думбрасын күкрәгенә кыскан ачык йөзле горур карашлы бер кыз бала пәйда була. Тартылган кереш сыман юка кара кашлары аның чая кыю икәнен күрсәтеп тора. Бу кара күзле гүзәл кызның бер килмәгән җире дә юк. Холкы фигыле дисеңме, буйсыны килеш килбәте дисеңме, кыеп куйган кебек. Кем син? Исемең ничек? Каян килдең? Минем исемем Бигимай. Бигимай? Моңарчы кайда булдың, Бигимай? Кайлардан гына килеп чыктың, Бигимай? Раймалага, мин кечкенә идем. Менә үстем. Бу сүзләрне ишеткәч, Раймалага думбрасын алып кулларын көйләде һәм моңарчы бер кайчан да ишетелмәгән бер яңа җыр сузып җибәрде. Шул көннән башлап дөньяга Бигимай җыры дигән канатлы җыр таралды. Карашымы түгән урын, уйларымны син чуалтың, айгыга салдың сеңелгәшен, кат көнемдә сине очраттым. Шул бер атың белән хәерчелектә бәйрәмнән бәйрәмгә думбраны күтәреп шамахай булып йөрдең. Гомереңне бит башкаларның күңелен күрәм дип әрәм иттең. Ярый. Яшьрәк чагында синең ул азгынлыкларны без гафу итә килдек. Ләкин бит син хәзер кызганыч хәлдә. Инде бит үлем турында уйларга вакыт. Син шул кызыйга бәйләнеп, башкаларга чәйнәргә сүз ясап, әнә шул кызый белән бәйләндең җирбәзәк. Юла кануннарны бит аяк астына салып таптады. Ярый. Ходай тәгалә син аның әҗерен үзе бирер. Күрсәтер белән күрерсең. Җир йөзендә иң зур шатлык башкалар мәхәббәтенә соклана алу. Әгәр мине соңлап килгән мәхәббәтемнән оялмыйча җырлар җырлаганым өчен җүләргә саныйсыз икән, мин китәм. Атым атланам да аның янына ярминкәгә китәм. Җырларыбызны бүтән ишетмәссез. Юк! Китмисең. Моннан бер кая да чыгылмаячаксың. Бер нинди ярминкәгә дә барам дип уйлама, акылың урналдырганчы без сине дәваларбыз. Думбрасын тартып алып җиргә салып таптадылар. Менә шулай, барлык җырларыңны да онытырсың. Яр үзәңгеләрен тураклап атты. Менә бер нинди ярминкәгә дә барам дип уйлама, бер нинди ярминкәдә. Син әле шушы җилән кашкага атланып китмәкче идең ярминкәгә.
Менә кара алайса. Тукта! Тиме атка Абдилхан. Гафу ит Раймалага. Не кадәр генә матур җырласаң да, элекәшең синнән яшьрәк тә, күпкә чибәррәк тә. Абдилхан, бүген мин җырымны сиңа багышлыйм. Бүген бит синең көнең, Абдилхан. театрыбызда премьерасы булып узган Шыңгыз Айтматов әсәре буенча куелган Мәңгелек буран спектакленнән үзеп карап үттегез. Спектакль режиссеры Илгиз Зәйнев, үзектә катнаштылар Гүзәл Гөлвердиева, Илтизар Мөхәммәтгалиев һәм Абделхан ролендә хөрмәтле юбилярыбыз Айдар Хафиза. Siz anlıyorsunuzdur da o, ergenliğimizin bir nida anlamayın. Anlamışsınız, şulaydır. Hazır televizyonda mesela filadanlar, ondan filavşılar. O silah görünüş. Biz, Aydar Hafiz'in katına üstünden filalarına yürüdük işittik. Dürüst kadar mı? Anlamadım. Anlamadım. Yok. Ay, falan. Şulayın da siz bir televizyonu araştırsınız. Herhalde o katına işit. Üzümüzün ilden alamı, şidden, faytaydan diyen şekilde. Anasın kızana, son bu vakitte bu arta tutadı işittik. Gergeni artıqırak başat taşlara buğa. Şuna göre, hazır yaş kızlar altından yürüdü. Sen ağzı sizge nerse girersin. Sen sizge tağım bir pat, hem sonu mertebeyden. Minem bilen, edep reaksiyalar. Şuna. Hazır kızlar gider, sonra. Ayda bir başa tadı fatuklarından yürüdü. Гафу итегезин харыштыр. Клара Иптәш ханым. ревизор. Майк Стерн арагыздан кемнедер танып алган Әйе, сөйләшергә. Сан-Франциско, София ханым тыңлыйм. Хәзер бер генә минут. İsmail! Atçuri! Bu halkımızın meşhur ressamı, zamanında СССР Верховный Совет депутаты İsmail Sattarovich Akçurin. Atçuri! İsmail'ka! İsmail'ka? Гафу итегез. My dear fellow, so many years have
pass, my friend. I recognize you right away. Mike, bu sen mi? Yes, me. Мен seni Tanıdım. tanıdım. Din de Bizim tanıdım. Şiraşu, Tanıdım. Elif Haman iste. Ne bu? Ne Tatarlar? Şiraşuğa şakırgaş. Kildim, tele. Evul Şiraşu'na İsmail. Bizim yigitler iste kalsın deyip kinoga çürgen bulganlar. Minada ne hırbatlı alıp barışığa tapşırdım. Birinci sandalı video tasmalı bir Selam Amerika! Hooray! Victory! Min İsmail. İsmail. Hero, Russian hero. Yok, min Rusya'dan, Tatar. Oh, Tatar. It's the first time I see Cengiz Han. Yok, endi Cengiz Han. Min Cengiz Han tülü, min Qozon Tatarı. Bu yılı biz dünyanı faşist yağından tutqarığa keldik. Biz Hitler kapı. Kapı. İsmail, cheers. Hadi. İsmail, cheers. Hooray. Whiskey. Jingle. Oh, victory. İsminiz ne etmediniz? İsminiz ne? Min İsmail, Sinker. You are Ismail, I'm Mike Stereo. Mike. Min İsmail, Sin Mike. Mike. İsmail, Duslak. Mahor. Bahor. Karanlığı ne? Tarakim. Mahor. No. Cigar. Oh, cigar. Amerika. No. Nereye? Strong. Very strong. Katı bu. İsmail, and our friendship will be strong too. Friend dostluk mu? Dostluk. Bizning dostligimizda shunday kishida bo'lsa edi. Dostluk. Ismail, what do you want to do after the war? Listen, Halabi. What do you want to do after the war? War, so'qish. Yes. So'qish bitgach iladan bolalar vaqtida ko'rgan Alloh bersa. I will also get married and our children will be happy, Ismail. Let's hope they will live in peace and will never see. So'qishdan sakın. Bolalar vaqtida ko'rgan. Yes. Bolalar tug'dirib, ularda do'st yashasınlar, so'qishmasinlar. Let's drink to our children. Good. Jingle. Yes. Hooray! Mike Stereo. 1945 yılının 26 apreli. İlva. Ortaydık. Şulay da tanıdım yaşlı. Partaydık yaşlar. Ortaydık. Ne yaşlar partayda. Zaların vakti bulsun deyip sıvışıp girdik. Hıyalların ayrıştık mı İsmail? Nişik demektir ya? Senin balaların var mı? Vatan bilen ikimiz bir mala aymıştırdık. İlk bile bu şartından bu biraz ışkındırdık. Senin balalar yıkandı. Sırama. Mike, sen beni işlersin mi? İşitem İsmail, işitem. Ana şulay, Mike.
Мен сені аңлайым яшти. Міне, яшьләр бит безне аңламыйлар. Алар бит бәхетле булырга тиешләр иде, Исмаил. Әллә алар үзләре гаеплеме? Әллә безме? Әллә безме? Яшь чакта безнең идеалыбыз бар иде. Фашист дигән дошманны юк итү өчен сугыштык. Хәзер менә безнең яшьләребезнең дошманнары да юк кебек инде, Исмаил. Булмаса дошманны без үзебез эзләп табабыз, Майк. Кара, Исмаил, синең балаларың бармы? Бер малай. Ә ул ни хәлдә? Сорама, Майк. Теләмәсәң әйтмә. Hayır. Hazır indi yaşırmasak da yarı. Afganistan'dan sıvışıp kayıttı. Tanımadım. Bütünley üzgergen, gitkende yumuşak kumüllü bir balaydı. Adamlar bir-birsini öldürüp, yırtqışqa aylanırlar, İsmail. Ana teki soğuşta, faşistlarını öldürgende min başta, özümden jireneydim. Sonra, kışı öldürü kadar dikharga aylandım. Майк, тыңдады мені. Тыңлайым, İsmail. Hatırlайсың ба? Сен Қазанға келгеш, біз сенің білән түні бойы сырлашып өткен бір түн іске түсті. Міне қазір де мен шулай, кім біләндір ашылып сөйләшәсем килә. Дөресен әйтим, үз илемдә күңелне, йөрәкне ушатырлык фикердәшләрен булмау үзе бер фаҗига. Нәрсә борчыйсың, İsmail? Яшь чакта күп нәрсәне аңлап бетермәгәнмен. Әйе, менә хәзер шулар җанымны борчый. Шулай да теге дөньяга китеп барганчы кайбер ялгышларны төзәтеп өлгермен әле дип уйлыйм. Яшы хаталары, минем дә ул җанны телгәли, İsmail. Кара, İsmail, әгәр дә үпкәләмәсәң, сиңа бер соравым бар. Юк, үпкәләмим. Менә мин балалар хирургларының симпозиумына Казанга килгәч очрашканда, синең тарафтан элеккеге җылылык, ихласлык тоймадым сыман. Син әлбуда күрешкән İsmail түгел идең. Хәзер инде дөресен әйтсәң дә ярый. Ул чакта синнән генә түгел, миннән дә шикләнделәр. Янәсе без милләтчеләр. Милләтчеләр? Мин? Татар милләтчесе? Ә мин шатмын, İsmail, шатмын. Менә ни өчен безнең аралар сугынган икән. Соңыннан инде бер-беребезне оныттырдылар. Арага кара пәрдә кордылар. Шулай итеп, әлбуда салынган күпер сүтелде. Hürmetli Майк әфәнде һәм Акчурин иптәш, әлбәттә, без сезнең очрашуга бик шатбыз. Hürmetli тамашачылар, сезләргә генә Илдар Юзеев әсәре буенча куелган Ак калфагын төшердем кулдан спектакленнән күренеш карап үттегез. Спектакльнең режиссеры Фәрит Бикчәнтәев, рольләрдә Әзгәр Шакиров, Айдар Хафизов. Кадерле тамашачыларыбыз, еракларда яшәп гомер итсәк тә, без үз милли театрыбызны гел күз уңында тотабыз. Хәзер сезнең игътибарыгызга юбилярыбыз уйнаган спектакльләрдән видео коллаж тәкъдим итәбез. Кем бар анда? Мындай бар. Нәрсә харап? Мөшкилмени? Киресенчә, җир җимертеп йөри. Алайса дигән. Мына, мин бүген җир өстендә яшәүче адам балаларының исемлеген укып утырдым. Шунда Әлдермеш авылында яшәүчеләрнең исемлеге дә булып эләкте.
Улауыл халқын бейіп алла, 90-нан ұзып yaşamasınlar деп мұратlar әйбет еткен. Мәлмендерге 91. Шынаныма, қал. Хан болу үшін ханнан туып керек. Қыз баламдар білесіңсе тажына ие болу үшін. Тәхетке отыру үшін ғасырлар бойы мәшғүлдей. Хан болғаннан әшерге ярамай ышқыра башлайсан дауышың болса екен батсы көрегі. Мысқылдама. Миша қаты болырға керек әлі. Татарик со знаком качественности. Ницца так құрайды. Сол сазданың качество болған атланы изәсің екен. Естірме? Жүріп қаралар сен әуінді үстіңнен. Кішірі өзің мұнан мағаш ятасың, енді аста. Мұшна, яланы. Ой, шанда болса бәрі. Ұлатта тұрашы ақмын. Менің елім шол. Япан япырама. Еп қаналы өнәтіге. Қартайған қарамаға басып. Сирек кебек бәтірек. Оғылға қайты. Жабата тұтыма. Когда закончыда беріп кәшкірға насип болса, игілік Мишасын. Анан соң güzel. Саташа. Анан соң дефишкан еш сұлы қашып батырған станоктар ясап, ясан шолындай қыздырып өйді. Оны балайды көрмедің бе? Білесің сен ана? Кімге мәселе қылды? Olmağın koyma. Gözünün şişe tübünde kop yalısın burada. Al bana konuşsun. Ağırlıkına yerleşti. Bu ettiğinde bulmadı. Bulmadı. Detaylar yolunda kısa hayır. Ondan önce kısa bir oyunda. Anne, kızılavuzlarga yeri. Cihatı para kusulun gitmesinde bu çağında ömürge koymuşuyor. Eğer var. Gile. Abi! Abi! Gel sana. Abi susamışsın. Para. Oyla şapırga kimdi? Paranı. Karmononla konuşmak kıstırga yarayla. Sen bana çıkmadın ya. Şam olmayacak. Abi. Yaratacağımız diye. İnanacağımız diye şetasına. Oyla kanatlamış adam gibi. Arasına da öldürürler. Günge karşı yukkağına yermeyindi bular. Şuşkanın işi bu. Şeyin yolkaş arılarını satayım. Hiç o zaman nasıl olsa bunların selamların da olmasın. İslam'da deminlik be Zeynullah. Mal tuvarlar, bala şakalar isenler mi, dünyalar var ama. Yarı Allah'a şükür hele geç yana sırayımız. Yaxşı. Yani şeksen bu yıl. İyi günler oldu mu? Oldu mu? İşlesen o mu ha? Bana ambarga kirgeç bile zindunlar olmağanla. İşlesen o mu ha? O kasap kar kubmet düzerge. Başın çok kaçak sebeni yırmında tapşırkanını bilmedi. Kuş yaşaranı kıymetten şıkmadı. İndi bile tamır çantırmamış yamak haber. Kolanmış kaptana gidiyor. Kasap, biri kasaplardan tutan mamadırsın. Parasını yaratma. Bile. Kitapta olmanın sebebi sanatlı filmden tükersini yaratığından. Eğer de beni de ütrek alsalar, bu işini tükenlev senin üstte olacak kızım. Başkanım çıkarın divan ki,
umut ederim. Lakin nişip tamamladım minanı. Bana, anla, işleteceksin. Bana atlarını duvar koş, tarantasını dikkat. Köpşeklere şağılayım, aylarına girer. Milyonlar bilen işler düşe bir boy, hayırşı kızga ülengen iken. Şunun yaş pişesi, birinci dönme üzerinin iyindeki galetince, bişmetin bürkenip idenge yatıp yıkağır. Onu bile bu, kadar kuş melek kuştu güleri. Hayni boy adınızı. İşlemsin. Oğlum işsiz kırığa konuşmaya bir bayaksın. Bayağısı. Kendisine bayağısı bulayım. Neler pişip gene gelinde bir 15 devlet var. Yani var mı da bir bizimden? İğreni tefsat amıysa. Yarışı bitsin. Nihayet bir yere girikte çıkarsın. Şurada yiyim ette bir kaşıklarla. Kaydı bayılında sonmadı. Kırığa yerleşip bir tane pay. Taşla. Taşla dedim. Bu çöpreklerini şiarla bizlere. Asıra kızmadı. Deseyde doğan tutkan kubbes kaynak bir verdiği iyimden yaşısı. Onu bir doğum zikrin kayırşı şartları. Devam etmeden yaşışı. Şartlarına tutulan bir şartları. Keyifin kırılıp bayıklanmalıyım. Orasına olursa interne kaptıraşıtımdan kırılıp bayıklanmalıyım. Benim de maturla tanışıkla iplikle yaşaysın ise bu isimle kaderimden sızıp taşlar. Vay Allah. Min bir reydim vardır senin ağzında. Yalanıp çıkmadım. Uzun bir pat bastıralım aldırdım. İbik zor yoldaşlık. İşlegan. Gidelim. Oturalım şunda. Bugün irten ne diyeyim olay olsun bakalım çıkıp gitti. Kime? Ya, farkında etmedi. Anlaşma. Senin bir kızın üstüne de malayında var iken, min bit bileydim. Şuna cinallaşıp minler yaşarıgan anlaşmalar. Taroy girdi kupes Hayrettin Bedri'yle tip başına. Utartır avlaganlar. Ve utartırına profesörü. O Raşid Bankası'nın da ezi de olmasın için beraber ki. Benim mülketimden olmaz. Böyle şağırında soy başlarsın ha. Bayaksın. Sonra korkma. Malayımın bazılığını yaşamıyla uylamamadaydım. Meğer Selim Bay'ın kengaşı tutkan buldum şöyle. Senin bayını.
bilsin. Benim düşmanımdan dingeçlerin tutanımın bilen birge eşnelik kurup yapasın bunu benim ortağına uğzinin oşakan kabadına kekeyiktir türlü planlar kurup Nindi bulanlar kırıydı. Malayının varlığın eytip durmasın. Kuzisevime okutam deyip şarkını eytirdi barışılığına. Kızımın da mıdır kuşesi kilmeyen idi. İbektir söküce bulgan. Bu ilgili kaderinden veren kızı ben bu meseleleri oldu abi. Kameraya kim olur? Şimdi sabır mesele ben misin mi? Niye bir ayet minik bir güne kimler kaçmasın? Lan, sözüne de kulak sal. Bütün kozanın telinde senin kızından isine kim parmak izi şunun bilen titrerken Estağfurullah Gökhan. Benim kamer. Bilgesin benim. Canımı hayızlısın. Yetime bala demişler. Şu kalır payım sıymalıydı padişah kılıp. Zor yurtlarda. Eğilimli başsız. Kızım olduğunu benim kendimi ermeyip. Şanı basıyor olmaylarına. Alay baştan burayı var bulup kılanlarlar bekledim. Hani bu koyan bilgensin baylardan şun deyinler ne? Mesela nazları işin tiyinlerine deliler bir kere. Akıllı. Bizim olayımda böyle. Onlar saf kızlar. İster para başlar. Saf kız! Kamer mi? Bana bizim güneyde Şen pazarında vaka bilen avuzga avuz kuyuşup tavuk gibi kıtaklaganların iki mertebe kulüp kaldım yeri mesela. Yalvar. Başta atışı kaçta şanmadan şanasım kimime geldi. Yalvar. Bütün kıymetli senin malayın taratıp gireyim. Bana sakatın şöyle kimseler. Dişke toğuz. Askeri sum altına kırılıp sağ kızak koymayı. 15 yaş gaziz kazan ha? Yo. Hayni boy üyerin fahişeler balaganla eğlendirirge irik koymam. Ergine siz dramaturglar, mizanlar, dramaturgların eseri boyunca baş rejissörümüz Ferit Bikşenteyev koyuluşunda Kurşak Tuyu spektaklinden kurmuş para öttünüz. Rollerde Tatarstan'ın Halk Rossiyaның ak kazangan artisti Rüziye Mutugulina Aydar Hafiza. Hanım. Ege Safiye Hanım. Şimdi jubiler bilen beyli tüp intrigini açar vakit jitkendir diye oylayım. Siz haklı Safiye Hanım. Tek borçulmağız. İntriga ol. Suzgan sayın kuyurağına. Ağlaysa onu hazır kim kuyur taşak? Kim mi? Emine kim? Юбилярның иң яраткан җырчыларыннан Татарстанның ат казанган артисты Филүс Каһиров. Kaygasın tavuş bir yaşlığım yoldaşım Birgellab ötelgen intavgı yolbaşı Kaydasın tavuş bir kayda canımda Üzüme yarım yuvattım Seni yuvattım Yalmıştım ahırı Faydası Davuş bir kayda canımda Üzüme
izlik tabalgı, izlik tabalgı. Yırtalar, yırakka ilteller, ayıra utsular, ayıra yalgınlar, faydası davuş bir fayda canımda, üzme yarım yuvattı, seni yuvattı. Yalıştım ahıra. Kırgınlar, bütelgen, yaşlıklı izleri. Uzanlar bağlanan, vakıtlar damlanan, faydası davuş bir fayda canımda, üzme yarım yuvattı, seni yuvattı, yanlıştım ahırı, faydası davuş bir fayda canımda, üzme yarım yoksa ezlik kabalgı, ezlik kabalgı, yoksa ezlik kabalgı, ezlik kabalgı, faydası davuş bir fayda. Doktoratlar, hürmetli cemaat hamdayizmida xayrli kishlar. Buna Oydar abinin nindi ulu şahs ekan, onun nindi aktyor ekan, tatar san'atini nindi zo'r ulush kiritgan biz hammamiz da bilamiz. Men hali shunda aytib o'tashim kela, mening ijodimga da zo'r ulush kiritgan kishi, zo'r ulush kiritgan shaxs. Chunki 2008-yilni, mana 10 yil ilk naq o'sha Ko'rkam Kamal teatrida mening birinchi tavgi konsertimning rejissyori Oydar Abay Hafizov edi. Clara hanım, timer boyunca bizde hazır reklama. Şulaymını? Ya güzeli? Siz bir rahatlanıp yal ederge, diligizni yutarlık, demli, Fransuz hem Tatar rızıklarından avuz ederge tileseniz, Ak Kalpak isimli restoranda onun sökümlü hocaları Jacques Efendi hem Catherine Lucille Hanım'a rahim ediniz. Hürmetli cemaat, bizning bufetlarda kim hurtugur. Şu sebepten biz sizge 15 minutlik teneffüs ilan ederiz. Aşar vakit gelip жетті. Bugün biz Tatarstan'ın halk, Rossiyaның at kazangan artisti Aydar Hafizovның tuğuna 75 yıl tuğunu beyram etsek, Onun halal şifeti Tatarstan'ın at kazangan medeniyet hizmetkeri Ferida Hafizova bilen birge gümür itülerine nehmine irtege 50 yıl tuğunu da zor şatlık bilen bilgilep ötemiz. Hürmetli konaklar, biz bugün
Айдар Садри улы белән Фәридә Гарип кызы Хафизовларның 50 ел бергә тормыш итүен билгеләп үтәбез. Берничә секундтан безнең юбилейларыбыз чыга. Әйдәгез, алкышлар белән каршы алабыз аларны. Кеше тормышында гомер буе истә калырлык, онытылмас һәм күңелдә җыелмас урын алырлык вакыйгалар әллә ни күп булды. Әнә шул вакыйгаларның иң кадерле һәм истәлекле булганнарының берсе яшьлек юлында очраган якын кеше белән кавышулар. Бүген сезнең никахка кергән көннән бирле 50 ел гомер үтеп киткән. Шул көннән соң күпме еллар үттегез. Әнә шул юлдан икәү бергә атлаган чакта бер-берегезгә карата йөрәк җылысын, ышанычыгызны һәм уртак омтылышыгызны һич тә җуймыйча еллар буе саклап бардыгыз. Авыр мизгелләрдә сез бер-берегезгә терәк, бер-берегезгә кирәк булып 50 ел гомер кичергәнсез. Юбилей тантанасын рәсмиләштерү алдыннан мин дәүләт вәкиле буларак үземә бирелгән зур бурычымны үтәп, юбилярлар сездән сорыйм. Сез гомер юлыгызны ахырына кадәр бергә узарга әзерме? Айдар әфәнде, сездән сорыйм. Фәридә ханым, сездән сорыйм. Сезнең икегезнең теләгегез белән алтын юбилейгыз теркәлә. Казан гаилә үзәгенең мактау китабына имзалар куюгызны сорыйм. Бүген 2018 елның 27 ноябрь көнендә Татарстан Җумһурияте баш каласы Казан шәһәрендә сезнең юбилейгыз теркәлде. Сезне алтын юбилярлар дип игълан итәбез. Казан шәһәре ЗАГС идарәсе җитәкчесе урынбасары Гелимханова Фәридә Вәли кызына бирәм. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар. Хөрмәтле Айдар әфәнде, Фәридә ханым. Бүгенге зур бәйрәмегез белән котлауга баш калабызның мэры Илсур Раисович Мечин да кушыла. Аның исеменнән язылган җылы котлау адресын сезгә тапшырырга рөхсәт итегез. Siz күркәм, искитәрлек матур, бар. Театрның гына түгел, Казаныбызның да горурлыгы дип уйлыйбыз. Һәм Казан ЗАГС идарәсенең бөтен хезмәткәрләре исеменнән шул котлауларга кушылабыз. Сезгә мәңгелек мәхәббәт телибез. Алда әле бик күп юбилейлар булып торсын инде. Хөрмәтле кунаклар, алтын юбилей тантанасы шуның белән тамам. Сезгә бәхет һәм шатлык теләп калабыз. Хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле туганнар, безнең котлауларга кушылыгыз.
Бик зур рәхмәт сезгә. Без дә барлык котлауларга кушылабыз һәм алтын туйыгыз мүбәрәк булсын. Тәбрик итәбез сезне. Кадерле дуслар, хәзер инде традиция буенча балалар, туганнар, оныклар белән бергә күмәк фото. Кадерле туганнар, bütün çeçeklerinizni bir yolu topşırıp bitirmegiz, әле кичәбез дәвам итә, соңрак тапшырсагыз да була. Кадерле дуслар, безнең кичәбез дәвам итә. Бик зур рәхмәт сезгә котлаулар, чәчкәләр өчен. Һәм традиция буенча күмәк фото. Кайнар алкышлар белән сәламлик безнең юбилярларыбызны һәм Фәрида апа, Айдар абый, түрдәге урын сезгә рәхим итегез. Бик зур рәхмәт сезгә. Бала баласы болдан татлы ди халык. Айдар абый Фәрида апа белән оныкларын гына түгел, инде оныкчыкларын да тәрбиялиләр. Ага кызлары Ләйсән дә әби булды. Оныклар дигәндә, алар арасында иң танылганы мөгаен Суфия булыр. Ул инде безне телеэкраннар аша яшь ярымнан бирле шаккаттыра килде. Менә ул. Бүген исә Суфия буй җиткән кыз булды. Сәхнәдә Айдар абыйның оныгы 39-нчы мәктәпнең 11-нче сыйныф укучысы Суфия Хафизова. Каршы алыгыз. And something has me really done me red. I toss my head and turn inside this bed. Yeah, I said it. I'm unsatisfied with all the
звонит и айтты, мен сізді бек яратам. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Камил, Суфия, анаклар. Нишләпсең ул инглизчә җырлады? Сын бабасын Америка президенты Дональд Трамп тутласын да инглизчә җырламасын ди. Шулай шул татарлар толерант халык. Без Суфияның бабасы кем икәнен беләбез. Әнисе кем соң? Суфияның әнисе Айсылу Хафизованы Татарстандагыны түгел, бөтен Россиядә хәтта чит илләрдә дә бик яхшы беләләр. Чөнки заманында ул Россия каналында мусульмане тапшыруын алып барды. Крейсер «Москва» флагман российского флота. Возраст корабля 34 года. Военные окрестили его убийцей авианосцев. Мы находимся на государственной границе России и Казахстана. Она пролегает прямо посередине реки Илек. Жители приграничных территорий пересекают ее по упрощенной схеме. В среднем в месяц около 300 человек. Наш катер направляется на остров Русский. Именно там расположены основные объекты для проведения саммита АТЭС. В далеком Средневековье на этом месте располагалась южная провинция Волжской Булгарии. Это был многонациональный и многоконфессиональный мегаполис. Когда в 1992 году мечеть вернули верующим, подняться на ее минарет было практически невозможно, потому что деревянные ступени прогнили, кирпич осыпался. Прихожане отреставрировали его на собственные средства. До этих мест доберется не каждый турист. Здесь чудеса, здесь леший бродят. Некоторые местные жители видели даже русалку, сидящую на ветвях. Здесь каждый камень дышит историей и обильно полит кровью его защитников. Если бы я мог ходить, я бы собственными ногами пришел в этот город и поцеловал эту священную землю. Это слова с президента США Теодора Рузвельта. Бүгенге көндә Айсылу Хафизова Идел журналының баш мөхәррире. Хәзер юбилярны якташлары Питрящ муниципаль районы башкарма комитет җитәкчесе Альберт Валерьевич Хабибуллин һәм Габдулла Тукай премиясе лауреаты Камил Кәримов тәбрик итәләр. Рәхим итегез. От имени Совета Пестричинского муниципального района, а также от имени всех пестричинцев и от себя лично поздравляю вас со знаменательным событием в жизни, с 75-летним юбилеем. Уважаемый Айдар Садриевич, вам есть чем гордиться и есть что вспомнить из прожитого. Ваши добрые качества снискали вам уважение и заслуженное признание всех, кто вас знает и любит. Ваш внутренний мягкий темперамент, музыкальность, обаяние оказались востребованными в театре. Образы, созданные вами на протяжении работы в театре имени Галяскара Камала, отличаются многогранностью характеров. Они полюбились зрителям. Всегда помните, что пестричинцы также остаются вашими преданными зрителями. Они радуются вашим успехам и гордятся таким выдающимся земляком. Глава Пестричинского муниципального района Ильхам Кашапов. Хороший поцелуй. Qadrli tubanlarım, kichkina kishi birlashib qadrli tubanlarım bizim Pitresh rayoni zo'r, lekin unda eng zo'r tatar ovullari Kun ovuli bilan Shala ovuli. Ol shu qadar zo'rki, hatto Kun ovuli kishilari bilan Shala kishilari kelib yetmishsa, Pitreshning sabon to'yini boshlamay turadilar. Chunki eng aybat bayonchilar, garmonchilar bizim Hafizov dinastiyasi ham Shalada minib tug'anlar, min tug'il. Biz umuman Kun ovuli bilan Shala ovuli oralashib yashadik, yashirin batrin tug'il. Yorti Kun xalqi Shalada yashaydi, Shalaning yorti xalqi Kunda, chunki kelinlar olishamiz, ular bizdan, bizlardan, ular bizdan olib qaytadilar, ham 4 ming deb qo'yalar shulay. Gul yashab turamiz totuv. Biz bundan monarxiya so'z ketibmadik bir-birimizga. Amina bir hikmat bor.
Bizning ilk bit avul isimlerine tugul kolxoz isimleri de var idi. Şeliniki Vahitov kolxozu, Mo'llanov Vahitov kolxozu. Akun Mars kolxozu. Şapqatqış Mars. Nindi motor yangırı. Bugün bu turda bir kim bursa etmedi. Mars'ın planet ekanını bilemiz biz. Hem astronomiyana eybet okudu bizden bu. Siz de okudunuz, biz de okuduk eybet. Astronomiyada her vakit Mars turunda söz çıksa Mars'ta tiriklik var mı degan so'rov tug'aydi. Hozirda shulay. Hamma Sputnik jibalar Mars'ta tiriklik var mı? Var. Anda Hafizovlar dinastiyasi marjamaat. Hem Allah'a şükür. Mana bizni bolashaqda ko'p o'ynagan uchun erlileri, qiynalari. Artist şu xabar bu o'ynayana bir kim bir şey etmay, onu kelishib maqtaylar, zo'rlar, o'stiralar. O'sarga yozsin. Shu sahnaning rohatini ko'rib, to'ygancha o'yna. To'qay bir misolga Petryash rayonidan birinchi kishi bo'lib Aydar abi shaltiratdi meni qutlab. Balki birdan bir o'ldiraylik. Hem mena da kelajakda senin sahnadagi o'yinlaring bilan davlat bo'lakları uchun qutlarga nasib bo'lsin. Zo'r bo'laklar olib kelajakda Alloh ursa. Ali yashaymiz. Ali umrning o'rtasına yetdik. Ali 50 yil yashaysin xotirma ko'pini tuzgan narsani tuzarmiz Alloh ursa. Büyük rahmet sizge, büyük rahmet. Aydar abi Hafizov drama artisti bular bilan birga, ular professional bayanchida. Shunga ko'ra muzikantlarimiz, jurchilarimiz ijodina ul bik talabchan. Onun zavqini qanoatlantiruv uchun o'z ishining shin ustozi bo'larga kerak. Hozir Aydar abida naq mana shunday o'z ishining shin ustosi bo'lgan jurchi Tataristonning ot qozongan artisti Rustam Asayev tabrik etadi. Yollaşılan bu yılan şalışalır mayılar Şu şakırdaşın dostlukta ağlar izler sağlar Birge bulduk değil dostlarım Yürekte güldeşe Aralar yaratılsa da Gümül bulsun yendeşe Birge bulduk değil dostlarım Yürekte güldeşe Aralar yaratılsa da Gümül bulsun yendeşe Çekip paralı ağaçlar Dostluklu hiç izlemeyiz Karşılaşarız görüşeyiz Ağzımıza tüzüleyiz Birge bulduk deyip dostlarım Yürekte güldeşe Aralar yaratılsa da Gümül bulsun yendeşe Yollar bizden ayırmaz Dostluk şirinati bulganda Kanatlarda kayrılmaz Birge bulduk deyip dostlarım Yürekte güldeşe Aralar yaratılsa da Gümül bulsun yendeşe Şunları kadar öyle Yürekte sıkıranlar Tavlar titriyor ayağındır Gümülsüz sağlar Birge bulduk deyip dostlarım Yürekte güldeşe Aralar yaratılsa da Gümül bulsun yendeşe Birge bulduk deyip dostlarım
Hürmet Aylar abi. Teşekkür ederim. Birinci юбилейіңізге тәбрик етесізге. Сізді бірінші Қазанға келуім білән ең зор концерт Сараба Садыкованың юбилейіне бағышланған концертта режиссер olarak шақырдыңыз. Бик матур оркестр ва бик матур концерт үткәргән идек, шулай бит. Шуннан бирле Айдар абый сезне олуг хөрмәт, олуг ихтирам, киләчәктә дә аны Камил абый әйтмешли, әле яшәргә дә, эшләргә дә һәм мондый чәчәкләр үзегезгә бик күп бирсеннәр, Алла бирсә. Тамашачылар, хөрмәтле тамашачылар, biz рәхмәт сезгә. Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Айдар Хафизовның юбилейына багышланган иҗат кичәсе дәвам итә. Галиҗәнәп театр сәнгатенә багышланган гомер, йокысыз төннәр, репетициягә багышланган көннәр, икеләнүләр, өметләр, көткән ролеңне башка берәү уйнаганын карап әрнүләр, уңышлар, алкышлар. Кыскасы, тынгысыз, әмма ифрат дәрәҗәдә кызыклы тормыш. Иң мөһиме ул юл әле дә булса дәвам итә. Янәшәдә иҗади дуслар, кайберләре бәлки көндәшләрдер дә, чөнки театр ул күмәк хезмәт, ул үзенә күрә бер иҗади дөнья. Юбилярны иң яраткан коллегалар эшләгән Мәҗид Гафури исемендәге Башкорт Академия драма театры исеменнән Башкортстанның һәм Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Илсөяр Газетдинова тәбрик итә. Хәерле кис, хөрмәтле тамашачылар, казанлылар, кунактар, коллегалар. Хәерле кис. Шундай гүзәл байрам бара. Менә без өченче көн ишеттем дә, миңа әйттеләр дә, килеп тә иттек. Иртәнге 7-лә сыктык та 6 сәгать ярымда Казанда ла булдык. Өфлә буран уйнай ине. Казанга таба якынашкас, буран да битеп китте. Мин әйтәм, Өфнән Казанга әсе кышты алып киләбез икән дип уйлаган, Казанда көдүгенә икән. Без шулар киеп килгән булдык дигәндә кыш булгас. Нисек кенә булмагала, без шул тиклем күңел йылгы белән угарылган байрамга эләктек. Рәхмәт сезгә. Рөхсәт итегез, Мәҗид Гафури исемендәге Хезмәт Кызыл Байрак орденлы Башкорт Академия драма театры коллективы исеменнән Һеҙҙең барлығыла ҡайнар, ялҡынлы сәләм тапшырҙа. Уның художество етәксеһе, Башҡортостандың халыҡ, Рәсәйҙең атҡаҙанған артисы Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты Салауат Юлаев ордены кавалеры Олег Закир улы Хановтан сәләм еткерелә. Айдар әфәнде, шул тиклем матур кисә бара. Бына безнең ике театр халкы шулай бит инде. Сакыру булһа, ашкынып кына торабыз. Менә шундай ашкынулар, шулай ашкынган өчендер миңа күбрәк килергә туры килә Казан каласына. Һез бөтәгез беләсегез, мин Казанды яратам, мин Камал театрын яратам. Гомумән әллә ян тарта, әллә кан тарта. Мин был театр артистлары менән 70-нче елларда 3-нче курс студенткаһы булганда танышкайным. Һәм бына шул көндән алып, ошо театр менән минең дуслыгым, мин үзем тарафыннан әйтәм. Минең аркала бүтәннәр дә шулай дуслашып киттеләр. Һәм безнең театрыбызның дуслыгы, без бында киләк, улар тигендә бардылар. Гел осрашулар менән, кунаксызлык менән дәвам итә. Рәхмәт сезгә лә, безгә лә. Сәхнә түрендә шундай да бына хөрмәтле юбилярыбыз Айдар әфәнде. Безнең алда теге бәһлүән, мыҡты, имәндәй төҙ кәүҙәле ир-егет булып батып торабыҙ. Ғөмүмән безнең Камал театрының артистларының бөтәһенең дә таланты иҫ китмәле. Шуларҙың араһында һеҙҙең үҙ урынығыҙ бар. Сөнки һеҙ сәхнә өсөн генә яралғанһығыҙ, һеҙҙең буй-һынығыҙ, төҫ ҡиәфәтегеҙ һәм сәхнәлә үҙегеҙҙең оста уйынығыҙ менән халыҡ мөхәббәтен яуланығыҙ һәм ҡайбер кешеләрҙе ғашиҡ иттегеҙ.
йылы кабул ителә. Чөнки һез үзегездәге булган бүтә ыңгай тойгыларды, ыңгай хисләрде шу образларга алабыз да, ул кире образ булганда тамашасыга ыңгай образ булып барып итә һәм улар шулай яратып кабул итәләр. Мин һезнең образларыгызды һанауды үземә максат итеп куймадым, әмма ләкин Курсак туенда уйнаган образыгыз шул тиклем гаҗәеп, шикарный, һәйбәт образы белән минем күңелемә кертелгән. Менә ямагат театр тормышы, иҗат кешеләренең юлдары катмарлырак бит ул. Тигел тура юлдан гына бармайһың, төрле хикәяләр дә үтәһең, урау юлларда үтәһең. Бик кирәк кенә кешеләр бер каршылык кыз башыннан алып, адагына пенсияга киткәнсе, еңел генә юл менән барусылар бик кирәк була. Әмма ләкин шул каршылыктарды еңеп сыгып, һездә лә бәлки ундай сактар булгандыр, миндә лә булганы бар. Артист үзенең матур юбилейна ошундай кыяфәттә, ошундай уңыштар белән килеп сәхнәлә басып тора икән тамашасы тарафыннан кабул ителеп, был хәзер ул геройлык дип атала. Менә һез үзегезнең гүзәл юбилейгызны коллективыгыз белән, яраткан тамашачыларыгыз белән бергә каршылайсыз. Һәм был юбилейда гаилә байрамы әле, Айдар әфәнде. Менә мин һезнең рөхсәт белән, тамашачылар рөхсәте белән һезнең яртыгызды, пар канатыгызды Фәридәне сәхнәгә сакыргым килә. Угала йылы күтәрелде ишетеп килә. Мөмкин мин Фәридәне лә бик яшьтәй беләм. Без аралашып, бер-беребезгә йөрешеп, кунактар булышып шулай йөреп ятабыз. Фәридәнең алсак күңеле, ябайлыгы, киң йөрәкле булуы мине шаккаттыра. Менә театрда һәрбер кеше үзенчә хезмәт куя. Артистларның сәхнәләр сыгышын баһалайыгыз күреп. Иң зур хезмәтте режиссер куя. Режиссер ярдәмчесе булганы, режиссердан да арттырып хезмәт куя. Чөнки театрда 50-60 актер икән, 50-60 характер, 50-60 каприз, 50-60 холык-хызлык һәм 50-60 гүзәллек. Менә ошларның барыгын да һин күңелеңә гыйдырып, коллегаларың яратып, йомшак күңелең белән, киселекле һәм кешелекле булуың белән ис китмәле тату яшәйсез. Миңа дусларым әйтә, уның кебек режиссер ярдәмчесе бер театрда да юк ди. Бәлки сынлап та шулайдыр, Фәридә. Менә шул тиклем минең һине сакырып, менә һиңә рәхмәт дигәннән шул матур акбазлар белән ирде ир иткәндә катын, хур иткәндә катын диләр. Менә Айдар бүгенге көндә бәкләвән булып, герой булып басып тора икән, ул ярты уңыш имеке Фәридә. Бар гаиләле булып, бер-берегезгә терәк булып, яшәргә. Инде Айдар әфәндегә шулай күтәрәкән килә. Гомер-кәйдәрдең сабылына тиңләшер тик ел генә. Уны тартып туктатырга булга икән дилбегә тидәр халыкта. Хөрмәтле юбиләр, гомер-кәйдәрдең елдәй сабып барган гомер-кәйдәрдең дилбегәһе һезнең үзегезнең кулда. Табыла күп елдар туган коллективыгыз белән ошо алкыштарга күмелеп эшләгез, рәхәтләнеп иҗат итегез. Һәм бүленнең ахырында шундай фикер әйтәм килә. Якташым Назар агай Нәҗмидің шигъри юлдары. Үз еремдән, үз йырымдан айыру мине ситен. Ерем, һавам, йырым менән мин бер бөтен. Айдар әфәнде, туган ягыгызның табигате белән, туган халкыгызның, туган йөрегезнең көсе белән, театрыгызның бергәләшеп, тамашачылар белән бер бөтен булып яшәргә язсын сезгә. Әйтәм дә, озакка китте.
mıken diyorlar. Şuna to'xtalib aytayım, bir qiziq aytayım. Tatar umartasına boshqirt balı keltirayman men aytaman. O'zim umartasi bo'lmagas menga xalq bergayni bir kundugina bo'lib mana bo'ldi. Boshqirt balın buna tatar umartasına boshqirt balın berem. Hem men buna qiziq etdim. Yo'lini Sıvaylarımdan bir bankından, üzerinin ikisi bankından qarab, baha berib, ayrım aşarga tugul, birge butap, tatar boshqirt balımının gaylahımdan seysinler dedim. Hürmetli tamaşasılar, Allah'a rahmet. Aydar abi Hafizov yozuvchi shoirlarimizning adabiy kechalarin uyushtiruvchi rejissyor olarak da medeniyetimiz o'sishine zo'r ulush kiritdi. Bu kechalarda negizda Kamal teatri artistlari qatnasha. Kimdir she'r o'qiy, qo'ybirovlar cheshma asarlar bilan shigish yasay. Amina qoy bir artistlarimiz, kompozitorlarimizning sog'liq asarlari bilan hatto jurshi olarak shigish yasarga da jur'at etdi. Bunday batirlik qavlardan naq buni Aydar abi Hafizov ruhlandira. Sahnada teatrimizning yosh artistlari Rail Shamsuarov ham Rishad Ahmadulin. Aydar abi, yubileyiniz mübarek olsun. Saylattığına şeşkelerle özgenim, Kurseniyle şaylattığına hasırdaklar yüzgenim. Dostayım gillere, kul uylarım kureli, Kulda yüzüm, kulda şuma bırakatlarım benlerim. Dostayım gillere, kul uylarım kureli, Kulda yüzüm, kulda şuma bırakatlarım benlerim. Gürlep kırtıp kayıtlarım Kurseniyle nur üstündeki işin koyaş baklarım Dostayım gillere bulbuylarım kureli Gülde yüzüm gülde şuma bırakatlarım benlerim Dostayım gillere bulbuylarım kureli Gülde yüzüm gülde şuma bırakatlarım benlerim Şuma bırakatlarım benlerim Dostayım gillere bulbuylarım kureli Gülde yüzüm gülde şuma bırakatlarım benlerim Gülde yüzüm gülde şuma bırakatlarım benlerim Gülde yüzüm gülde şuma bırakatlarım benlerim Rail Shamsuarov, Rishad Ahmadulin. Qadrli do'stlar, hozir biletni Tataristondan xalq shoiri, Respublikamizning G'abdulla To'qay ismidagi davlat premiyasi laureati, yoshlik do'sti Rail Fayzullin tabrik etadi. Rahmat etamiz.
паш берді. Біз Айдар біле ештешлер. Дұрыс ол менен шерға үлкендер, şu an bir Айдар abi болшылар. Ана, мұнда келгенде ойлап келдім. Мені 75 жыл деп ойламаған ем. Өмір өте екен. Hem келгенде ойлап келдім. Біздің елде деген садбек Абдалы бетіндегі авторитет біздің танышылыққа достыққа деп айтып, достық башына да 60 жылға жақын уақыт өткен. Мына шында ойлап қарадым. Көбір өткенім. Біз студент шақтарда бұл театр училищесінде университет бергенде театрға жерледік. Мен тамашашы болып, бұл енді өзінің болашақ артист боларақ өтеншерек ергендір театрға үйреніп көбірек. Міне бұл уақытта бір яшар шамасында да енді 60 жылдарда кімдер ойлайды сахнада? Фатима Ильская, Хусейн Муразиков, Халил Әбжәлетов, Фатима Ильская, Абдулла Шамовлар. Шуларның көріп тырнап, алардан ғибрат алып өскен жігіті. Аннасы келгенде, Бүтән буындар, Шәукәт абай буыннары, Етесті бітіп қайтқан буыннарға Сеғали олар. Аннасын дәррәу қайттылар бітінде, биік шепкеншілер түркемейе. Аннасы келгенде, тағын жәштер келді, мұна қазығына жырлап кеттілер, Ахмадуллинлер, Анна ақыдары Алсулар, Илдарлар келдері. Аннасы мұна жырлапқа шыққан жігітлер, Ахмадуллинлер, Шамсуаровлар, тағы да яшырақтар бар. Мына бұл жігіт, шушыларының, ішкі бәйтейін, шушы зур шылбырының тігі ақтарда алып, біздіне тәжірибе топлап, хақым топлап, һәм яшьләрдән дә керәлеп, мен ойлайм, шушы алтын шылбырның ортасында тұрған жігіт бұл. Әлі шунысында айтылған тұтамын, біз әлі Сахиб Жамал Волжскайларында көреді. Аларды әңгәмеләшкән кішілер. Өзі бір тарих беті, ойлап қарасам. Мұнда көп матур сөздер айттылар енді. Бізге yazıcı kişilerге artistlarının büyük artistler var. Edebiyatını yaratkanıra, sözge azirek bütükşen bulgan, söz kaderini bile turgan kişiler bana şahsen üzerine köbürek yakın. Bana İsketçilik Abdullah Şamov. Değişik, g'ilim yesi, sözünün özü yazışı deyip ettik Abdullah'ydı. Sözünün kaderini bile turgan. Ettik oluyor. Biraz daha tabiler. Sözünün işi gittik gerek. Şimdi sonra bunlardan İrik abiler, bir tane radyolar, sözün neler bilir. Abdullah Bey ne demek? Olma avaşına cevap düşüreyim. Hem de İlduz Ahmet Cahit'in bekir atamanı kullanıyor. Hem Kazege işler arasında da bir ustalık işleri var. Bana şular arasında sen Aydar bu indi gırrametli artist, bilimli artist. Bu bile tarihini da sözünün kaderinde biz yanlışlar bizim kural söz bile cürtemiz. Evet, artistler sözünü ol nişik kanım isim, süsün, bahasın, oğurluğun bütün ahamin bilimçiler. Bu hakikaten sen hiçiksiz örnek artistlerden bahsedeyim. Bunda edip de gittiler. Aydar nendegine rolde oynasa da o şekmen kiyip çıkamı sahnege halattan çıkamı, şapandan çıkamı, bişbetten çıkamı. Lakin bu kişinin zatlılığı barbar edipliği, zatlılığı, bilimliliği barbar görünüp durur. İşte mutluğu. Şimdi biz şundan da baytak hizmet kiştik. Hem de baytak birge hizmetler de buldu. Ben şu 25 yılda Kazanatların baş mahari olup durganda üyeler көп болды.
iş юбилейini Kazan otlarının sahneye, şuşa sahnede de buldu, bütün sahnelerde de buldu. Ulanın yürenip, halka takdim edip, anı rejissörü buldu. Zaten bana isimini gördük, dünya fatlı evri. Demek bu kişinin baytak kuruşu, şuşa rejissörü hem sahnede bizning edebiyatını hem anın şahısların propagandaga bağışlanmalı. Sözüm zakparak şekilde, gadette bizim yazışlar bir gerekte koyabilir. Robert Newman'ın ağırtağın bitenler şiir okuyorlar bağışlap. Ben bağışlap şiir yazmadım. Ben 69. yılda yazılan biz bir 7-8 yılda okup gitmekçi olan. Yani çattan da benim şekilde doğru dursun bulma, bulma. Bugün kısışkan bu kullar yığılsam sözülür bulma. Taypılsam bu nurlu güzler yanlışımı düzeltir güz mü? Gelecekte birgen ant vağdeler buş ovaz mı ihlas söz mü? Karayım töbep, karayım sınap, güzlerden kümüllerge ara uylagandan kayşat yarak. Sındırıp sınıy dünya, dostlarını şaşıp jiyan. Mına sen şaşıp jiyan dostlardan kalgan hem varılap, saylap algan benim şu icadı dostum rahmet sana. Birge olsun. İsterik ki mesela bana 70 milyon kitap şahane. Siz bu kitap nasıl ki şahane çıkıyor. Şuna göre biter. Hem de anım turunda da kitap hazırlanırken anda görülen nasip olsun. Sağlık nasip olsun. Birge şıra nasip olsun. Yaşayın. Amin çılaylasın. Rahmet sizge. Tabii yanım. Юбилярыбыз һәм аның кунаклары, ягъни сезнең өчен кадерле тамашачылар, җырлый Башкортстанның атказанган Татарстанның халык артисты Рөстәм Маликов. Savaşlar
bastırayım koyunlar arasına, koyunlar arasına, Erimele ormanlar var, ormanın karasına, belki de vat alırım yüreğim yarasına, yüreğim yarasına, yarasına. Belki de vat alırım yüreğim yarasına, yüreğim yarasına, Rüstem Malikov. Башкорттан дағдарының да яратқан жашысы Рүстем Маликов шыннан соң Уфа Нур Татар дәүләт драма театры вәкилләрен сәхнәбездә күрү бүгенге кичәбезне тагы да ямьләндереп җибәрер дип уйлыйбыз. Сәхнәдә театрның директоры Илдар Хажиев, Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Резида Фахруллина, Башкортстанның һәм Татарстанның атказанган артисты Дамира Сәйдова, рәхим итегез. Хәерле кич, хөрмәтле дуслар, хөрмәтле Айдар абый. Сезне Уфа Нур Татар дәүләт театры коллективы исеменнән чын күңелдән шушы матур юбилеегыз белән котлыйбыз. Сезгә бары тик исәнлек, саулык, уңышлар, яңа рольләр теләсе килә сезгә. Исән сау булыгыз. Безне тагы да куандырып торыгыз. Бергә булыйк. Чын күңелдән сезне ихтирам итәбез. Туган көнегез белән. Хәерле кич, исәнмесез, хөрмәтле казанлылар, Айдар абыйның якташлары, кунаклар. Айдар абый, әйтә торган бүтән матур теләкләрне әйтеп беттеләр. Мин гомер буе сезнең белән сокланып яшәдем. Чөнки сез үзебезнең татар милләтенә, татар халкына, татар театрының иң тугры улының берсе. Мин сезне күпме беләм, сез татар милләте дип, татар халкы дип җан атып яшисез. Без моны үзебезнең Уфа Нур Татар дәүләт театры артистлары да тоеп, хөрмәт белән яшибез сезгә карата. Тагы да Айдар абый бәлки табигатьтер, ә миңа калса Аллаһ Тәгалә бүтән матурлыкны, иратка хас матурлыкны сезгә мә балам дип биргән кебек. Төс кыяфәт булсынмы, сезнең эчке рухи байлыгыгыз булсынмы, сезнең гаиләгез булсынмы, сезнең
яраткан театрыгыз булсынмы, сезнең коллегаларыгыз булсынмы, сез шул тиклем бай, Аллаһ Тәгалә сезгә аны бүләк иткән кебек. Мин сезне чын күңелемнән котлыйм, мин сезне яратам, хөрмәт итәм, мөбарәк булсын бәйрәмегез. Рәхмәт сезнең булмышыгызга. Хәзер, хөрмәтле Айдар абый, сезгә үзенең музыкаль бүләген тапшыра театрыбызның әйдәп баручы актрисасы, Башкортстанның һәм Татарстанның атказанган артисткасы Дамира Сәетова. Илдар Хайруллин, Салим Мифтахов, Луара Шакиржанова, Фирдания Садриева, Фарида Хафизова, Зәйни Ғафар Иркабаев. Хәерле кич, хөрмәтле дуслар. Айдар бергә укымаган булса, хөрмәтле Айдар абый дигән булыр идек инде. Мин бөтен котлауларга, бөтен мактауларга кушылып тагын шуны истисем килә кыска гына. Безнең Фәридәбез ул
Кешелекнең слабый пол дип йөртелә торган төркеменә керми, ул бик нык идән, имән идән. Дубовый пол. Чөнки гомере буе безнең Айдар нык ышанып аягында басып торыр өчен Фәридә ышанычлы җирлек булды. Һәм безнең курста да син адал кылган курста да бер генә кыз да сине Фәридә кебек бәхетле итә алмаган булыр иде. Чөнки бөтен дөньяда Фәридә кебек көчле яратучы хатын-кыз юк ул. Шуңа күрә ул синең яртың дип әйтәсем килми, сез бөтен тулайым, бөтен бер кеше, шәхес һәм уртак юбилейгыз котлы булсын. Айдар, без синең белән диплом спектакльләрендә дә, аннан драма һәм комедия театрында эшләгән чагыбызда да, һәм гомумән бик күп әдәби музыкаль кешеләрдә бергә эшләдек. Тагын да шундай бергә бер Казанда куйнап яшәргә язсын, кичкенә генә истәлек котлы булсын. Сезне бик рәхәтләнеп тагын бер тапкыр әйтәм, Илдар Хәйруллинга бирәбез. Бер бүлмәдә утырабыз күп еллар инде, бергә чишенәбез, бергә шәйләр эчәбез, бергә эшлибез. Нәрсә дип әйтәсем анда икән? Бәйрәм инде, барыбызга да бәйрәм. Бүген Айдар синең турында нинди артист икәнлегеңне күп әйттеләр, мактау сүзләр әйттеләр. Мин ул сүзләргә барысына да килешәм шул сүзләр белән, сиңа шулай уңышлар телим. Ләкин мин Айдарның бергә бер бүлмәдә утырганга күрә, аның тормышта нинди җегет икәнлеген әйтәсем килә. Ике сүз белән әйткәндә, Айдар булган, уңган җегет. Ул нинди эшкә алынса да, ул эшне җиренә җиткереп эшли. Бер мисал, аның уңганлыгына бер мисал. Моннан күп еллар элек, 20 ел элек, ул уйнаган спектакльне Актанышка гастрольгә җибәрәләр. Авыл гастролы нәрсә дигән сүз? Көне буе кунакханәдә ятасың да, кичтән бер авылга барып спектакль уйныйсың. Кайтасың тагы. Шуңа күрә бөтен кеше үзенә ниндидер шөгыль таба. Кызлар бәйлиләр, кемдер китап укый, егетләр Актанышка баргач, Акидел, димәк, балык тотарга баралар инде. Бөтенесе кармаклар әзерлиләр. Айдарда мин дә барам ди балыкка, ләкин мин андый кармак белән тотмыйм, уйлап тора да, мин спиннинг сатып алам. Бик кыйммәт, бик крутой, әллә нинди әсбаплар белән баетылган спиннинг сатып ала. Килеп төшәләр булар. Акидел буена шофер, безнең театрыбызның шофер малайлары белән, малайлар безнең шулдук теге бамбук кармакларны ачып салалар идергә. Айдар спиннингын рәтли башлый. Шофер малайлар күрәләр дә, "Ну, Айдар, булай булгач бөтен балыкны тотып бетерәсең инде, безгә калмый инде." Айдар дәшми спиннингны сүтә. Малайлар икшәр канас чыгаралар, Айдар һаман спиннинг белән эшләгән. Тегеләр әйтәләр, "Айдар абый әйдә инде, кушыл инде, ташлап спиннинг." Әнә аякта алта шуны тотты. Юк, Айдар ала да гомерендә беренче тапкыр спиннинг күргән кеше түгел, ыргыткан кеше түгел, тота ата Агыйделгә. Присна дигән кармак Агыйделнең уртасына очмый, сул якка яр буйлап оча да, шунда суга төшә, ләкин су астында бүрәнәләр арасына килеп төшә теге кармак. Безнең малайлар эшләре патып, тәгәри керә башлыйлар инде. Булай булгач инде бөтен балыкны карга тутып бетердем ди. Айдар тарта спиннингны, бер заман теге спиннинг 90 градуска берлап. Малайлар көләләр, ташлайын ул бүрәнәләрне, нигә чыгарасың ул бүрәнәне, әйдә балык тот дип көләләр монардан. Айдар үҗәт кеше спиннингны әйләндерә, китереп чыгара. Гомердә беренче мәртәбә спиннинг тоткан кеше Агыйделгә спиннингны ыргытып 4 килолык шуртанны китереп чыгара. 7 килолык шуртан чыгара. Барсаның булганлыгы бар. Моннан 5 ел элек 70 яшьлек юбилейнан соң кайта да бу нормальный кеше бит инде 70 яшь булды. Ярый күп эшләдем, ял итер инде хәзер кайтып диванда телевизор карап оныклар тәрбияләрен дип әйтер иде нормальный кеше. Айдар нишли шундук бу төшкән иде.
Омарда құртлар сұты бола. Шуларыны күн ауылынан урманына илтіп қойы да қаш бойы. Шаңғыда еріп дегені жылыта, бары яз житкәс, ол ұяларны шығара, үшірта, тәрбиели. Август айында бірінші елну көп итіріп бал жиыдай, орта театр қызметкерлерін бал білін тәкмин еті. Мына мұнсын дұғының ең қантышын юбилейда исәнлік бәхет тілейлер. Бәхет турында айтып тұрмын, бәхет сенің ашып ашқан, міне сенің бәхетің Фәрида, сенің бәхетің екі қызын, бик мотор екі қызын көргенсіздер. Ләйсән білән Айсылу, ынықларың, алайғына да түгіл правнутларың бар. Бәхет сенің бик көп бәхетің. Сәләмәтлік дегенде тағы нәрсе айтайын. Сіздің нәсіл Айдар 100 яшына ұзып яшай тұрған нәсіл. Айдарның әлесі 104 яшқа жетіп мәрхума болады. Так что сенің уақытың көп. Балықшы һәм омарташы деген хынарлығына қалма, тағын бір 2-3 хынар өзләштірді. Жиған балларың білін, тұтқан балықларың білін бізді сыйлар үшін бітінімізді 100 жыллық юбилейіңа шақырған асыл. Yoksa şakırsam da bir mertebeden benim medal okuda da o zikkerin yok. Bugün bir kere jirlerden, Şilebi'den bizden bilen bir kalkıgan, ondan sonra Filarmoniyada söz ustası bulup komik janrda işlegen idi. Hazır o dinehili Şilebi'den Zeyni Gaffar İrkabayev kildi. Hürmetli tamaşaçılar, muhterem konaklar. Sizge bugün Çilebi ülkesinden kaynar selamlarımı alıp geldim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizge her kayısınızga da Allah-u Teala'nın bitmez rahmetleri, selamları, şulayıp bereketleri erişseydi bu tantanalı günde. Solaktaşımız, Rusya'nın ot kazangan artisti, Tataristan'ın halk artisti, bizden süyükle dostumuz, Hafiz ula, Sadrettin ula, Aydar'ın yubileyi mübarek bulsun. Ona şolay Allah-u Teala'nın bitmez rahmetleri, selamları bulup, gelecekte isen sağ taza bulup, bәхетле bulup, balalarının, onuklarının iyiliklerini görüp, bәхетле yaşaularını şolay Xuday Teala nasip eylesin. Әлі sizin aldığınızda bizden kursdaşımız İldar Hayrulin özünün mezek birge okugan vakıtlarını söylep uzda. Şuna koşulup min de bir gire sözüne vakıygаны iske düşürüp söylep gitmekçi bulam. Okugan devirde bir derste oturganda Marcel abi Salimjanov abi geldi de benim nindi kitap okup oturasın deyip koradı. Korasa Охотничий просторны okup oturayım. Нәрсесіне охотник мәлләді. Мектемейе Марселя бай, мен міне каникулларға қайтқан уақытта охотаға үйреймін. Нәрселер тұтасың, нәрселер отасың, анда дей. Байтам, қыр шығышларын, түлкі, қуян барысында, олай болса, міне тизден каникулығыз жейді, олайса міне күртлік бар мысында? Байтам, бар, олай болса шул бірей күртлік атып кетір әлі міне дей. Ярай байтам Марселя бай, кетіріміз Алла берса. Шулай етіп, ауылға, каникулға қайтқаш, онда қунақтан үйге үйріп қунақта болғаш, бұл күртлік атуларымыз енді ұнытылған, һәм біздің Қозанға яңғыдан оқырға кетерге уақытымызда жеткен. Нәрсе шілерге қазір? Шығарамда, үйден, әниден сұрайында бір тауыпны, маған авашына отыртам да, мылтықтан отам да, әйнеклеп кіне шистартам да, башларын, тәбейлерін алып ташлайым да, матур етіп тұңдырып, Марселабиға алып келем. Ношынан алып келдің ме? Мәйтем келдің Марселаби, міне екі күртлік үләптесілдің бәхетіңізге қаршы деген болам. Ярай, алып енді бик зор рахметтер айтып, қайтып кете. Ертегісін
Ну, Марсело Бемейтен, нişik tavuklar, kırışmışları demli buldu mu? Bit demli, mına. Nak üy tavuklarının iti kızgıyken, taklıyken. Yani, kabul işi bir mertebe. Bizden hürmetli oydarımızını özünün yubileyi bilen tebrik ederiz. Kilesi uçraşularga tağında isen sen taza bulup, birge bulup şulay yaşamlarımızı Xuday Teala nasip etsin. Size bilen mahsus geldi mi? Sahnede tağın bir Aydar. Hem tağın bir Aysulu, Aydar hem Aysulu Gabdinovlar. Aysulu hem Aydar Gabdinovlar. Var bizden, milletimizden bir zavuklu jırşıları, binalarını bir yaratan. Umumen bu kişide bizden varsa da zavuklu jırşıları. Rahmet alarlar. Rahmet alarlar.
Татарстанның халык, Россиянең ат казанган артисты Айдар Хафизовны Халыклар дуслыгы орденлы Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле тәбрикли. Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле. Кадерле дуслар, сәхнәдә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт Академия театр труппасы. Айдар Хафизга юбилей мөнәсәбәте илә шагыйрь Ркаил Зәйдулла котлауы. Болгар җыенында изге җирдә иңгә салып затлы чапанны ул алмышхан булып пайда булды. Каршылады Ибн Фадланны. Уяндык без. Ахыры уяндык без. Онытылды 1000 ел үткәне. Төз жуймаган җете үзе белән безнең йөзгә тарих текәлде. Ашты бугай бераз без гаршкә, әманага безгә авышты. Дәште
bulsun, әллә хушлаштымы, аның куе тынып тавышы. Канат сыман жайып ике кулын, түстер аңа идел киңлеге. Дала шыңқарына тиниді ул, күнге әурілген үн иді. Құлағымда қайтавасы һаман, күз алдымда килеш килбәте. Кемнәрнедер жылатты ул шунда, кемнәргәдер йодрык тинәтте. Уен түгел, уйнарга да ярый, эшең бетсә. Азат, шат килеш, без уйнарбыз әле, без көләрбез, тик башлана гына әле. Безнең эш. Мин дә бал белән башлармын дип уйлаган идем. Труппага күрсәтеп күрәсезме, Айдар абый? Күрәсезме, ничек нык басып торалар. Нык басып торалар. Сезнең балны ашапсыз. Әлбәттә, Айдар абый, сезнең бөтен монда сыйфатларыгызны, талантларыгызны сөйләделәр. Әлбәттә, без кушылабыз сүзләргә. Ләкин бер нәрсәне әйтергә онытканнар монда. Әле Айдар абый бер курс чыгарды. Ул укытучы әле. Укытучы. Аны Марсель Хакимович махсус чакырды. Икенче курска килде ул. Һәм сез бер төркем шәкертләрне чыгардыгыз татар курсы. Һәм шул курстан бер кеше чыкты. Шул кеше өчен сезгә аерым рәхмәт әйтәсем килә. Бүген ул театрның, Галескар Камал театрының директоры Илфир Якупов. Аерым артистлар Гүзәл, анда безнең радио цехның җитәкчесе Руслан, Разил Чаллыда, аларны аерым әйттем, но менә махсус аның өчен бик зур рәхмәт. Һәм менә монда Айдар абый еш искә төшерә. Айдар абый гына түгел, гомумән менә театраль училищеда укыганда Марсель абыйның бу беренче курсы иде. Һәм Марсель абый белән бер рәттә минем әтидә укыта иде. Рәфкать Бикчәнтәев. Бер курсны ул шулай ук бергә Марсель Хакимов белән бергә укыттылар. Айдар абый һәм менә Илдар абый, Луар ханым, монда артистлар еш искә алалар. Һәм менә бүген чыннан да ниндидер менә язмыш. Әти аларны беренче курста укытты. Менә ничә ел узды, менә хәзер без Айдар абый белән мин аның режиссеры. Менә бит язмыш шулай безнең театрда шулай китереп чыгара, чөнки чыннан да безнең театр зур гаилә ул. Һәм аның менә мисалы менә бүген. Менә Фәридә апа бүген менә ул кулис артында басып торырга ияләште инде. Һәм бүген мин әйттем, Фәридә апа, сез беренче Айдар абый сәхнәдә булганда сез беренче мәртәбә залда утырасыз. Андый хәлнең булганы юк иде, чөнки Айдар абый сәхнәдә булганда Фәридә апа ничек сүзен табарга икән. Ну, рука на пульсе дип әйтим инде анысы. Ул икеләтә, эшләтә, 200% сакта тора. Айдар абый сәхнәдә булганда, аны бөтен театр белә, спектакльдә катнашучылар белә. Айдар абый сәхнәдә булганда Фәридә апа бары тик аны гына карый, бүтән бер нәрсәгә игътибар итми, бары тик Айдар абыйны гына карый. Аның өчен менә зур рәхмәт сезгә. Зур рәхмәт сезгә. Сез саклыйсыз Айдар абый. Менә белмисез, бүген иртәгә 50 яшь тула сезнең бергә яшәвегезгә. Анысы өчен дә сезгә зур рәхмәт. Театрда хезмәт итәсез.
Шулай тагын узак еллар булсын. Сезнең менә бу тандем, сез икегез дә театр өчен гомерегезне саласыз. Рәхмәт сезгә. Бәйрәмегез белән юбилеегез белән. Бір-ике сөз генә әйтәм. Айдар абый әле аңардан укырга да укырга кирәк. Менә шушы яшьтә ул Facebook'та утыра. Ул комментарийлар яза. Шуңа күрә мин горурланам. Бик зур рәхмәт сезгә. Менә шундый булуыгызга рәхмәт Фәрит абый. Әйтеп киткән сезгә. Айдар абыйга бик зур рәхмәт һәм сез заман технологияларыгызны яңартыр өчен кичкенә генә zaman şihaslarınızla rahmet diliyorum. Hürmetli тамашачылар, менә безнең театрыбызның җитәкчесе Фәрит Рафкатович искә алып китте безнең укытучыларыбызны. Минем укытучыларым, аның да укытучылары. Бездән соңрак ул да шул ук Марсель Сәлимҗановлар, Әсфәндияровлар, Асия Галиевлар, шушы педагоглар аны да укыттылар. Мин монда бер нәрсә искә төште. Менә Рәфкат абый Бикчәнтәев шундый үзенчәлекле шәхес һәм режиссер, ул педагог булганда да шундый үзенчәлекле иде. Соң уйлап карагыз. Уксын кебек төз гәүдәле яшь Айдар 18-19-20 яшьлек ничек итеп Фасса Железнованың абыйсы исерек Прохор Борисовичны уйнарга тиеш. Ә ул шушыны уйнатып миннән шуны добиваться итә иде. Максим Горькийның чылкашын эшли иде минем белән. Мин аптырыйдым. Не получается, ул бит инде өлкән кешеләр, аннан соң безгә ятты дөнья. Шуннан сорый. Рәфкат абый, нишләп инде миннән һаман мондый катлаулы рольләр уйнатасыз, нигә мине аларга азаплыйсыз? Әзрәк бит инде кичәне башкаларындагы кебек матуррак рольләр бирегез инде дип әйтә иде. Һәм ул миңа алып китте дә берс әйтә. Хафиз, син дөрес фикер йөртмисең. Син ул голубой рольләрендә гомерең буе bütün kişiyi yaratırlık edip oynayacaksın. Bunlarına işlerge ilerlerge girer. Mene şuşunday rollerine sen yenip çıkarga tiyiş. Ot şul çapta sen artist olursun diye deydi. Mene o şunu iske aldı hazır Rifkat abine. Bu bir cemaat nerse degen söz. Onun ulu bizim tiyatrımızın inşa yıllar hazır. Jilde onlarga girişmeyişe jideklep kile. Eybi. Әле генә менә Ринат Максумович әйтеп китте. Мәскәүдә нинди зур шәхесләр белән халыкара премия аңа тапшырдылар. Аңа өчен тапшырылган премиялар халыкара премиялар түгел иде. Ә менә алар шундыйны алды. Ул шундый дәрәҗәләргә иреште. Безнең театрыбызны тагын да күтәрде. Бу нәрсә дигән сүз? Бу безнең традициялар яши, чылбыр өзелми. Шуңа күрә безнең улылар улы, урта булганча, яшьләр яшь, карагыз сез буларны. Монда бит bütün
Bütün buğun vakitler şuşunda basıp dura. Olar бүгінгі kişeni sizin bir iştiraşu kişesin şuşun bir derecede olsa da şimdi varsa da tırıştılar. Şulay Farid Rafkaç'tı. Şulay Elfir İlşat işte direktörümüz bizden yığırttılar, şaptılar. Aynı benim en zor rahmetimle eytesim kile. Bugünkü kişinin senaristi İlzar Muhammed Galiyev'e hem onun rejissörü Radik Bariyev'e onlar indi benim 70 yaşlarında 75 yaşlarında. Rahmet olsun. Kadirli tamaşaçılar, benim en zor rahmetim elbette sizge. Çünkü tiyatr o tamaşaçıdan başka yaşay almıyor. Şulay tamaşaçılar da, millet de tiyatrdan başka yaşay almıyor. Onlar birge bulganda biz üse alabız. Birge bulganda biz özümüzni joğaltmayacakbız. Biz tilimizni unutmayacakbız. Kamal Teatrı her vakit til boyunca bir zor üniversitet bulup geldi. Rahmet sizge mine bulay gelip bizni tebrikleğiniz için, bizi zorlağınız için. Bir zor rahmet. Min kişilerinde her vakit şairlerini yaratkanına göre şiir bilen tamamlıydı. Bugün de min bu tradisiyaya hıyanet etmeyin. Üzümün yoktaşım, oğuldaşım, ömür boyu mektepte okutuşu bulgan şair Muhammed Sadıkov'nın şiiri bilen tamamlayayım. Tuğan tel, yürüp kayttım yartı Evropa'na, görüp kayttım geyni ilinde, Evropa'da akan şişmelerde, sili kebek Tukay dilinde. Dunay boylarında uçken tallar, elleyindi mina yoktaş mı? Bulgar ırmanının usakları, yarın yarlı kebek Taktaş'ın. Tatarların dünya boyla batlı, jiller haber taşı her yoktan. Tuğan telim, qamış bişikten min bitsini üzülü yaratan. Til aşkanın şuşu nefis tilde tevgi kabat ışına. Şuşu tilde sangı sözlerimde tibrer salkın irinin ışığında. Rahmet. Татар информ 1990 yıldan beri татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.